چای باشی عزیز منی ممنونم گلش ساختی. دست کاران توی بله. کسی یازم هلا ایاس. هلا ایاس. چای باشی دسترم ایاس. چونی ایاس؟ پشتی دادگەها هەولێرێ بڕیارە 6 ساڵên زیندانیکردنê دەرکری بوو هەر ئێک ji Eyas Kerem û Şevan Seîd û guhdar Zêbarî û Şêrwan Şêrwanî û Harîwan Îsa di niha de hejmarek ji wan çalakvanan destbêgirava birsîbûnê kiriye. Di peywendiyeka telefonî de Eyas Kerem êk ji girtiyan bû Kenalê Gelê Kurdistan û dezgehê mîdyayî Badînan ragihand. Di mangirtina wan ya berdewam bît, talayenên fermiyên hikûmî biryara azadkirina wan didin. مانگرتنه جی می دست بکری بونده کو ام آزاد بین چونکه ظلمه که مازن علمه هاتیه کرن ام گوتنا جهتا که فرمی وارنه گرین ما بریار دای هم نشکنین. ڕۆژنامەوانێ دەستەسەرکیری ئەیاز کەرەم دێ پەیوەندیە تەلەفۆنی دا دیار کرد دەنگوویەک بەڵاوبوویەک و ئەیاز کەرەم چاوێن خوژێ دەستداینە دیارکرد ڕەوشاوان یانەخوشە و دێگراڤە برسیبوونێدانە لێ خەبەرێ ji دەستدانا çavan rast nîne. راسما مانگرتنه گرتی وازه ما خرابه بس او رسرا دا امریکی یک دو زانیاری تلای بلاغ بیده گوتا یا سیهو ویل هوش خود شویو بینایا چاوت خوش دزدایی اشتی آسانی نراسه وازه ما خرابه بس نگ حتی نگه نگشته یه حدید و هنبری نخواسته ایاس؟ خدا اگریواز شوم بحثت کرد. وی ڕۆژنامەوانێ سزادای داخواز ji cêgirê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê berrêz quba Talabânî kir fişara dirust biketin ji bo azadiya wan ji ber ku zulmeka mezin li wan hatiye kirin. والله جگیر سرگی حکومت راستی جی یعنی بشگرش حکومت حقیقت هم داخل جیستن کو بشاره بکتن سر در پرسید اکانه دوی هرمه کو بکیسی هل واشینن چونکه هیچ بنمایت کنینه ظلمه که مازن نهات کرن حتی بگه بزانه یعنی ناهلن فارزدرین ما سردانه مکنن بس روز محکمه ما فارزدر دیده او جی نهلا گل داباغوه والله داخوازی ما آزادیه چونکه ان دادگه گیاتین دادگه کرن چی جیازیت مازن نرید گلقاتا پارتی هم خوازینه و حکم ده تحلوشاندن و بین آزاد کرن او تومت ده پالمه همی درون فاس نینن بالکل لپرسینه ده فوکسی وان گرانی وان سرن ده بو این دو چیز زور سر پارتی نویسن هنگو بگر رقصن کرینه این بس دجاعت یا پارتی تین یعنی اصل اساس ده کیسه سیاسیه هیچ بنامه که قانونی نینه. لایەنên derve û navxwe welatên zilhêz jî daxwazê dikin ew çalakvan û rojnamevan bihêne azadkirin. Lê layenê ew zîndan kirîn guhdariya wan fişaran nekiriye û hêşta nehatîne azadkirin. Di niha da wan girtiyan destbêgirava birsîbûnê kiriye ta mirinê. Giyanê wan di metirsiyê de ye. Karwan Sadiq